Non-stop sport news, non-stop sport, believable news, update news, different news, and download news on Wednesday ya Rwanda. Ya kabisa ngumwe kugenda mbasuza mwese mudukurikira mw'ibintu batandukanye mwe mukurikira World Wednesday TV mwiberanga mu gihugu cy'u Rwanda mwe mwibereye hanga ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi ngubye kugenda mbahereza ikaze mu kiganiro cyacu cya non-stop sport news aho tutugenda tuganira ku makuru agenda avugwa mu mikino by'umwihariko twatwitsa cyane mu mashampiyona agiye akomeye hara ku mugabane w'Uburayi. Nje mugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe na Antoine Mukesha batwari gusa uyu munsi muraza kutwemerera tuze kubanza kurebera hamwe ishusho y'ikipe y'igihugu nyuma yuko isezerewe mu marushanwa ya CHAN ari kubera mu gihugu cya Cameroon 2021. Uyu munsi sindi nginye nano muri studio za World Wednesday TV ndi kumwe n'abasesenguzi bijyanye n'umupira w'amaguru, turi kumwe n'abafana yaba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twifuje kuza kuganiriza abasesenguzi mu by'umupira w'amaguru kugira ngo baduhishusho nyamukuru nyuma yuko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda isezere mu marushanwa yaberaga mu gihugu cya Cameroon muri kimwe cya kane. Twifuje no kuza kuganira n'abafana baze kutugezaho reaction zabo uko bakiriye iyi tsinzwi kuva mu irushanwa ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda riri kubera mu gihugu cya Cameroon. Nekereza ko muri bugende muryoherwa 5 icyo usabwa wo dukurikiye ni gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu mashya uko tuyashyize kuri YouTube channel yacu. Ya munyemerere tuzamuke muri ubu buryo hagiye bakiri kudushakira akaririmbo tugiye kuzamukamo akaririmbo kaza gashyigikira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Kiganiro cyo ni non-stop news kuri World Wednesday TV. Munyemerere tega amatwi. Ya kabisa nekeza ko mwumvisha karimbo kari muri background kagiye kuduherekeza mu iki kiganiro cyacu cya non-stop news. Twanzika ikiganiro cyacu nyuma yuko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yitwaye neza mu gihugu cya Cameroon ikazamuka amatsinda nta mukino n'umwe itsinzwe. Imikino ibiri ya mbere yaranganyije aho yanganyije ikipe ya Uganda ndetse n'ikipe ya Maroc, naho umukino wa gatatu ari wo mukino wasaga nka ari finale ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ikaba yaje kubyitwaramo neza itsinda ikipe ya Togo ibitego 3-2. Ibyo bigatuma ikipe y'igihugu cy'u Rwanda igera muri kimwe cya kane. Ibintu twaruka gukora mu mwaka wa 2016 hano mu Rwanda ubwo twakiraga irushanwa rya CHAN cyari ikizere ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda nyuma yuko ibongeza muri kimwe cya kane isezera ikipe ya Togo. Ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite shampiyona urwego rwa rusa nka ruri hejuru ya shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, ariko birangira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda isezera ikipe ya Togo muri aya marushanwa. Byari inzozi ku batoza, ku bakinnyi ndetse n'abanyagihugu muri rusange nyuma yo kubona ko bidashoboka bishoboka, nyuma yo kubona ko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda no muri kimwe cya kabiri ishobora kuba yahagera. Gusa navuga ko bitaje kutugendekera neza nyuma yuko dusezerewe n'ikipe ya Guinea idutsinze igitego 1-0. Ni ikipe yari imeze neza, ni ikipe yari ihagaze neza ku mpande zombi nk'uko twagiye tubireba mu mukino. Ni ikipe yagaragaje ko ari ikipe ifite shampiyona ikomeye, ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye. Navuga ko Guinea yabasha kutwereka urwego rw'ikipe yacu uko ruhagaze. Ni ikipe yabonye ikarita y'umutuku hakiri kare ku munota wa 11 umukinnyi w'ikipe ya Guinea akaba yaramaze kubona umutuku uwo bita Kante nyuma yuko yarakoreye ikosa rikomeye cyane umukinnyi Jacques Tuyisenge. Refa kaza gutanga jaune gusa nyuma kaza kuza kwitabaza VAR bikarangira ikipe ya Guinea ibasha kubona ikarita y'umutuku. Gusa ni ikipe nyuma yuko ibonye ikarita y'umutuku ni ikipe itacitse intege, ni ikipe yagumye kwatsa igitutu ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ku buryo bamwe babashije kuba babona ko ikipe ya Guinea ibonye ikarita y'umutuku, bamwe imitima itsa nkaho yururutse bavuga ko byakaba byakunda ahangaha ikipe y'igihugu cy'u Rwanda kugera muri kimwe cya kabiri bishoboka. Gusa nibyaje kugenda gutyo burya umupira ugira ibyawo. Ikipe ya Guinea yagumye kwata ku Rwanda, amakosa menshi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, gukina icyo nakita igipira ndaguteye ku ruhande rw'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda kuko wabonaga nta buryo bwo kubaka bwo gushaka igitego kandi bari bazi ko ikipe ya Guinea yamaze kubona umutuku.
n'ubundi ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yagomeje gukina ya mipira yayo n'ubundi yakinaga bwa mbere, ya mipira yo gufata umupira batera imbere basa nk'abashaka impande. Ibyo bigatuma dutakaza imipira cyane cyane ikipe ya Guinea ikabasha kuba yadukontrola, niko navuga, yaba ari hagati mu kibuga yaba n'ibijyanye ku busatirizi, kuko mu by'ukuri ikipe ya Guinea nyuma yuko ibonye umutuku ni ikipe itigeze icika intege, ni ikipe yatatse kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, ni ikipe yagiye ibona mu okaziyo ndetse biza no kurangira yabyaje umusaruro, ni ikipe yakomeje guprovoka abakinnyi b'Abanyarwanda nyuma yuko babashije kubona ko bafite ikarita y'umutuku. Abakinnyi bakaba bati setwe nta kundi twabigenza, n'iyi kipe ikaba yabasha kubona ikarita y'umutuku. Ibyo byaje kwihira mu by'ukuri ikipe y'u Rwanda neza kubona ikarita y'umutuku ku mugaridiye Kwizera Olivier, biza no kuvamo kufra nziza hagati ku ruhande rw'ikipe y'igihugu cya Guinea, ibasha kuba yayitera neza, igitego kibasha kuba cyajyamo. Igitego nacyo kitavuzwe ku rumwe ku bantu baba bakukiye uyu mukino, nyuma yuko umukinnyi wa Guinea yateye kufra urukuta navuga urukuta nirube rwa Buja, nk'ahantu umupira waciye kuri Sugira, umupira ukajya mu rushundura, navuga ko Sugira aho kugira ngo azamuke ahubwo yakurikije umupira amaso areba kujya mu rushyungura, naho umugaride we habe no kubuja, nimba ari ukubona navuga ko ari bwo yaragisimbura umukinnyi Kwizera yaragezemo atarashyuha, aho gusana igitego nacyo ubona ko cyavuye ku burangare bw'abakinnyi b'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi byagiye bivuga kuri uyu mukino wahuzaga ikipe y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Guinea. Haje kugaruka ku musifuzi ko yasifuriye asa nk'uwabugamiye ku ruhande rw'ikipe ya Guinea, ariko mu by'ukuri mu basesenguzi barebaga umupira bavuga ko n'ubundi ikipe y'igihugu cy'u Rwanda iri hasi bya hatari. Power coaching y'umutoza Amashami Vincent nabyo biri mu bintu byagiye bigaruka bivuga ko nabyo biri mu ntandaro y'ibintu byatumye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ibasha kuba yasezererwa muri amashanwa ya CHAN. Nyuma yuko umutoza Amashami Vincent abonye ko ikipe ya Guinea ibashije kubona ikarita y'umutuku ari abakinnyi 10 ku bakinnyi 10, nawe nta zindi kontinya yahaye abakinnyi kugira ngo babashe kuba bahindura systeme doje y'umukino kugira ngo babashe kuba bareba ko babona igitego. Nabyo biri mu bintu byagiye bigarukaho cyane, bamwe bavuga ati Amashami Vincent ari ibintu bigenda hindura, abana bako nabwo yagiye yivangira gufata umukinnyi nka Kalisa Rashid akamubanza mu kibuga azi ko afite imvune bikaza gutuma akora remplacement force mu kuntu, nabyo bagenda bava ko nyine iyo power coaching y'umutoza Amashami Vincent nayo iri mu bintu byatumye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda isezererwa. Nkuko twabibabwiye turi kumwe n'abasesenguzi bagiye batandukanye ku by'umupira w'amaguru, turi kumwe n'abafana yaba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yarwo, abakurikirana ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Bigirimana Jaime tugaye ikaze muri studio za World Dance TV. Murakoze ko ijambo muri studio za World Dance TV. Mwadukurikiye mwakurikiye ikiganiro cyacu, hagati aho nk'abasesenguzi ni iki mwabonaga cyagomba gukorwa nyuma yuko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ibashije kuba yabona avantage, niko navuga, nyuma yuko ikipe ya Guinea ibashe kubona ikarita y'umutuku mu gice cya mbere? Ikintu muvuze nicyo, mbere match umupira watangiye ikipe ziri kwatakana ku mpande zombi, kugeza aho habonetsemo ikarita y'umutuku ku ruhande rwa ikipe ya Guinea, ku ikipe ya Guinea biturutse ku ikosa bari bakoreye Jacques Tuyisenge. Hariya hantu yego ikosa ryabonetse, Tuyisenge bamuvuna bigaragara, ira karita arayihabwa. Nyuma yo guhabwa ikarita ntago nemeranya nawe ko ari ukuvuga ngo bakinnyi za gipfira ndaguteye, ntago twemeranye. Umupira bakinnye nibo bari bafite. Ikindi kandi ira kipe tuvugishije ukuri yari turi hejuru cyane, yaturushaga, ariko ntabwo ikipe yacu yakinnye igipira ndaguteye. Wibuke neza ko nyuma yo kubona ira karita y'umutuku twatangiye gusa naho dukina n'umusifuzi, bahise hakurikiraho ikarita y'umuhondo, ndakeka ni yahawe Muhajiri. Nyuma rero ira karita ntabwo amakosa uri kuvuga ngo gushinja umunuza umusifuzi umutoza wacu ngo hari nama tabahaye, aho nta nama uvuga, nta nama tabahaye pe, kuko umupira twarawukinnye nawe urabizi uko bakinnye byari byo. ira karita rero yabahaye umuhondo yihuta, yahise itanga isura ko bagomba byanga byakunda uriya musifuzi ashaka ko ikipe ze equilibre zinganya, niba ari uko abonemo, niba ikipe imwe yayibonye umutuku hariya n'indi ite ibona umutuku. Nibyo rero byaturutseho izira mpamvu kuvuga ngo bateye igipira ndaguteye.
buri mukinnyi wese n'undi wese wari uri hanze yahise abona ko ukuntu umusifuzi atanzira karita y'umuhondo yahaye Muhadjili bigaragara ko ashaka ko biza kwekiribura ngo imwe ibona umutuku n'indi ibona umutuku ibe kimwe ngira ngo twananiwe gukina n'ikipe ngo tuyitsinde ko urabona abakinnyi 10 bari basigaye mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Guinea twananiwe kubatsinda hakiri kare ariko ngira ngo amahirwe yabonetse ntabwo uyu munsi wari uwacu naho uyu mupira ntabwo makosa twashinja mu musifuzi mu mashami ngo nta konsinye atabahaye kuri aho ngaho ntabwo twumvikanye ntabwo ikibazo ariko ari umusifuzi ari umutoza wacu mashami. Bwana Bigirimana Jaime, hari ramporosoma twabonye ziri ramforose ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda mu gice cya mbere. Gusa ramporosoma yigarukaho n'abantu benshi ni ramporosoma ya Kalisa Rashidi nyuma yuko ahuriye muri dueli n'umukinnyi wa Guinea ntiyamukozeho mu by'ukuri. Gusa icyavuga nuko Rashidi n'umuntu atarasanzwe ameze neza mbere uko akina uriya mukino, ariko umutoza akaba yafashe umwanzuro kumubanza mu kibuga. Nabwo ntago byaba biri mu mpamvu twavuga ko zatumye igihugu cy'u Rwanda gisezererwa nyuma yuko umutoza yashyizeho pressure yo kubanzamo umukinnyi azi ko afite imvune mu kibuga. Kuri ramporosoma yawe Rashidi Kalisa hari ahantu rwose ntabwo umutoza yewe ku ruhande rwanjye sinamenya ahantu ikibazo cyahereye, kuko niba ikibazo ari umutoza wamushyizemo abizi ko arwaye, niba ari abaganga babwiye umutoza ko umukinnyi ameze neza, ariko ikibazo cyari kiri ahantu hamwe umuntu wari bukemure wenda wenyine. Rashidi Kalisa nawe ni umuntu afite amagara, ubuzima bari bakiniraho n'ubwiwe. Kiriya kibazo cy'imvune, iriya mvune mwivi ayimaranye igihe, ntabwo ari ibintu bije nonaha, abimaranye igihe. Abaganga bari babizi ko afite ikibazo. Ese bari batanze ko bavuga ko Kalisa ari muzima yakize mbere ya match, cyangwa Kalisa niwe wavuze ngo ngende tayari ndumva ndi muzima nakina, cyangwa se umutoza niwe wafashe umwanzuro ngo Kalisa we jyamo ukuri kose urakina? Aho hantu habaye ari Rashidi Kalisa avuze ngo ngenda akina, ntabwo yakuba yikunda n'umutoza kandi nawe bamushyizemo abizi ko arwaye. Wareba ingiro ukuntu byabaye nawe wabibonye, ntabwo ari duweri kazovuga ngo umuntu avurikiyemo. Ni ibintu nakaduweri gasanzwe. Iriya mvune rero ayimaranye igihe. Amakosa muri aba batsogewe ahambere na mbere nyashyira yashyira kuri Rashidi Kalisa, kuko niwe muntu wari ufite ijambo rya nyuma. Ibyo mvuze byose ndi kukubwira gutya ni impande zose ndi kuzirasaho, ariko Rashidi Kalisa nawe niwe nshyiraho amakosa menshi cyane, kuko niba umuganga yavuze ngo wakize urakina, Kalisa niwe muntu wari usigaranye iyi jambo rivuga ni wiyumva, ari kwiyumva ukuntu ameze. Yavuze ngo ntabwo ndi bukine, ndumva ntameze neza, n'umusifuza n'umutoza akabimenya. Aho hantu nta kintu byari buhinduraho byanga byakunda. Naho yo kuba Rashidi Kalisa yumvaga yenda ari ibintu bisanga gake akemera umusifuza abagabo bavuze turabona nta kibazo ari afite, bakamushyira mu kibuga nawe akabyemera n'umutoza akabyemera. Amakosa ndayashyira kuri Kalisa, kuko iyo umutoza asa gufata imyanzuro n'abaganga akavuga ngo ntabwo meze neza, ntabwo bari bugire icyo barenzaho, yaramporosoma twiciye match. Arakoze cyane Bigirimana Jaime ku busesenguzi atugejejeho. Hagati aho turi kumwe n'undi umusesenguzi uzaba kiriho Eric, ni umunyeshuri muri kaminuza, ni umuntu ukurikirana amakuru y'imikino cyane, ni umuntu navuga ko amaze kugira experience ihagije kuko amaze kureba imikino myinshi ishoboka ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Nawe tukaba twamwifashije mu iki kiganiro cyacu. Uzaba kiriho Eric, ikaze mu kiganiro World Wellness TV. Murakoze kuduha ikaze. Bwana uzaba kiriho Eric, nyuma y'uko igice cya mbere ikipe y'igihugu cy'u Rwanda navuga ko yabashije kuba yadominwa n'ikipe ya Guinea,
ku bakinnyi 10 ba Guinea, ku bakinnyi 11 b'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Guinea yabashije kwataka ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ishyiraho kuri pressure iteye ubwoba, biza no kurangira abantu bavuga ati nibura Imana idufashe igice cya mbere birangire ari ubusa ku busa, wenda hari icyo umutoza ari buze kuba yahindura ku bakinnyi. Ariko mu by'ukuri nyuma y'uko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda igarutse wabonye ko nta mpinduka zisa nkaho zifatika, zisa nkaho zigaragaye mu kibuga nyuma y'uko bavuye mu karuhuko. Ese bwana Eric, niki wavuga ko cyavuze hagati y'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda mu gice cya kabiri? Icyatumye Amavubi asezererwa ngewe ku giti cyanjye bivuga mu bice bibiri. Igice cya mbere nabona rwose cyatumye Amavubi asezererwa hari ukuba babuze uriya mu playmaker kapiteni, kuko niwe wakoraga byose, niwe warushinzwe gutanga imipira. Iyo ubuze umukinnyi nk'uriya wo mu playmaker ni ukuvuga ngo abandi bakinnyi concentration ihita ibura rwose pe. Nubwo bakina ariko hari akantu kaba kaburamo, kuko baba babuze umuntu, baba babuze inkingi ya mamba mu kibuga. Nk'uko wabibonye cyangwa se n'abandi banyarwanda babibonye, umukinnyi witwa Jacques Tuyisenge baje kumukinira nabi, bigukurizamo no kuba yava mu kibuga. Abakinnyi bandi basigaye murumva bahise bada concentration bacika intege, kuko bari babuze kapiteni, inama device bari bazibuze. Wenda ko ngako twavuga kari kamwe mu bintu byatumye abakinnyi b'Amavubi bacika intege ku rwego rugaragarira buri wese. Ndetse kandi tumwe n'umusesenguzi bwana Hagenimana Emmanuel muri kaminuza y'u Rwanda. Bwana Hagenimana Emmanuel, nyuma y'uko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda isezerewe, abanyarwanda bati umusifuzi yagiye avugamira ikipe ya Guinea. Mu by'ukuri namwe niko mwabibonye? Urakoze cyane Antoine Koma uyu mwanya ngo ngire icyo mvuga kuri iriya match yahuje u Rwanda na Guinea. Kuri mbona ngewe umusifuzi 40% ntabwo yabogamiye ku ruhande rwa Guinea. Uti kubera iki? Umusifuzi byagaragaye ko hari imyanzuro yagendaga afata ku ruhande rwanjye nkabona arimo guhuzagurika. Dufashe urugero wenda muri match hagati mu gice cya mbere, hari aho yahaye ikarita y'umuhondo umukinnyi wa Guinea. Abasifuzi bo mpande bamuhamagaye musaba kujya kureba kuri VAR. Avuye kureba kuri VAR ahita afata icyemezo, ahita amuhereza ikarita y'umutuku, arasohoka. Ndatekereza ko bwari uburyo bwiza ku ikipe y'igihugu Amavubi kuba yakora uko ishoboye ikishyura. Gusa byarangiye igice cya mbere bataribona mu mukino. Guinea yakomeje kwihagararaho, akari abasore bari bashoboye bafite amacenga hagati mu kibuga. Mu gice cya kabiri rero ari nabwo haje kuba ibintu bikomeye cyane, ubwo baherezaga Kwizera Olivier ikarita y'umutuku. Ubona ko nahariye umusifuzi yahubutse ku cyemezo yafashe. Kwizera Olivier ngendeye ku ikosa yari yakoze, ibyo nashoboye kubona nuko yateye baro agasa n'uzamura urukweto akerekana munsi y'urukweto ya godiyo. Hanyuma bikaba byagaragaye ko wenda yari afite purpose cyangwa se intego yo kuba yagirira nabi uriya mwataka wa Guinea waruje kwataka atsinda igitego. Umusifuzi amaze kubona ibyo yahise ajya kureba kuri VAR. Urabona ko yari yatanze umuhondo deja, hanyuma bamuhamagaye ahita asubirayo ajya kureba kuri VAR. Yari yafashe icyemezo bagiye gutera kufura, ariko bamuhamagaye atajya kureba kuri VAR. Hanyuma ava kuri VAR ahita afata decision yo gutanga ikarita y'umutuku. Ikarita y'umutuku itavuzweho rumwe n'abakinnyi benshi, kimwe n'abafana bari bakurikiye umukino, kuko byagaragaye ko yabogamye. Ndetse kandi nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyacu turi kumwe n'umufana uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ari mu gihugu cya Kenya. Twifuje kuganira nawe tumubaza uko bakiriye uku gusezererwa kw'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda muri kimwe cya kane. Ese Gentil nk'umuntu ukurikirana umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ukurikirana ikipe y'igihugu aho yariri mu gihugu cya Cameroon, mu minsi yashize twabonyemo muraserebura mugenda mugaragaza ko mwishimiye intsinzi y'igihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ikaba yasezerewe muri kimwe cya kane muri cani mu marushanwa aberaga mu gihugu cya Cameroon. Nk'abafana mwabyakiriye gute?
murakoze cyane bwana munyamakuru wa Woodlands TV. Twebwe rwose abantu bari hanze twari twiteguye cyane, twiteguye kureba umukino uri hagati y'Amavubi ndetse n'iriya kipe kuva muri Guinea. Mu by'ukuri ni umukino twese twari twiteguye, kandi nakubwira ko twese twari twiteguye rwose, n'utuesuime twari twumye rwose tutwambaye. Gusa nyine ntibyaje kuba byiza bitewe n'uko byarangiye badutsinze, ariko nta kundi byagenda. Igihugu cyacu cyakoze neza, cyane cyane ko uyu mukino ari we dutsinzwe wa mbere, indi yose twagiye tunganya. Ni ishema rero ku gihugu cyacu, mu banyarwanda muri rusange, abari hanze ndetse n'abari mu gihugu mo imbere. Ni ukuvuga ngo rero turishimye kuba u Rwanda rwarahagarariwe neza, ariko nanone turababaye kuba twabaye tutagikomeje mu marushanwa. Nshimira abasesenguzi twagiye tubana nabo mu kiganiro cyacu, abasesenguzi bagiye baduhereza ku bijyanye n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kuri iyi mukino wahuzaga ikipe y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Guinea. Nshimira Bigirimana Jaime wabanye natwe mu busesenguzi, nshimira Hagenimana Emmanuel uzaba ukiriho Eric, ndetse n'umufana uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Twabazaga uko bakiriye uku kuvamo ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi mbere ko nsoza ikiganiro Nane Stop Sport, hagati aho kubashishikaza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu. Ikiganiro cyo nakagarukana Nane Stop Sport, njye mvuga natwa ne Mukesha Batware. Ciao ciao.